Je li ima ovdje neko da živi s roditeljima, neka zapljesne? To je taj težak aplauz, kao da. Mama još kuha doma, da. Ali uživajte još kad stignete, meni fale moji roditelji, fale mi one situacije, ja vjerujem da proživljavate takve situacije, vraćate se negdje oko 3-4 sata u noći doma, mrtvi pijani. Dolazite ispred stana, prvo niste 100% sigurni da li je točno to vaš stan. I onda vidite da je prezime slično sa vama, ok, možda je. Vadiš ključeve, treba ti 15-20 minuta da pogodiš onu vražju bravu, otvaraš vrata, ideš kroz hodnik, pokušavaš biti što tiši, a zvučiš ko horda divljih slonova da prolazi. U tom trenutku otvaraju se vrata od spavače, izlazi van mama, stisnuta ko suvuljaga bulja oka. Ima još onaj reljef od posteljine na faci kako je ostao. I kao i gledate, kao, koliko je to sati kad se to dolazi doma? Pogledaj se